presbyteria nyanyue hame ago nyogogan presbyteria nyanyue hame nguti nyato pe akpereka alafa enyi blasheke vo aton vasere pe akpereka alafa sheke blasheke vo aton no mau pe lolongbe gbesia agbe. Suku nyao aha blanevo evelia banto suku huhu esi onyebe le gomedzedzea me wo nuwo deka ena nyogboawo katã nyogbo agbetikɔviwo de asuku le nyogbo dalave negbe abɔdzokpo kple evegbe suku koe wo dena le aƒea tso ƒe akpeɖeka alafa asieke kple adelia me eye abe ale si wonɔ le Bremen mission hame de sia ɖe me ene la, nufiala alo katekiste si le hamea nu la ke fia abɔdzokpo kple evegbe sukua. Ke tso ƒe akpeɖeka alafa asieke blatɔliawo me la, nyɔgbo agbetikɔ hamea kple dukɔa ɖo tame be woaʋu suku ɖe yewo gbɔ elabena ɖevi sukudelawo kple esiwo ate ŋu ade ƒe agbɔsɔsɔ de esia dzi. Azɔ esi kristotɔ nyenye kpɔ ŋusẽ ɖe dua dzi geɖe ta woɖoe be woaxɔ mission suku. Eya ta le ƒe akpeɖeka alafa asieke blatɔvɔ enelia me la, woŋlɔ sukubiagbalẽ ɖo ɖe nyanyue hame sukuwo dzikpɔƒe le Lome eye dukɔa tu sukuxɔ eve ɖe teƒe si sukua le fifi ƒe gɔme le afi si va zu katekist agbenuƒe me le ƒe la ƒe kasanu. Wotu xɔawo kple adobu alo anyikpe si womeƒo dzoe o eye wogbawo kple zingi kpa zikpuiwo ɖe wo me keŋ. Xɔa ɖeka nye xɔŋgɔe eve xɔ eye evelia nye xɔŋgɔe ɖeka xɔ. Nu si wɔ be woate ŋu aʋu klase etɔ̃ zi ɖeka faa. Nu si wɔ be woate ŋu aʋu klase etɔ̃ zi ɖeka faa. Aƒetɔ Kofi Tunyo yena anyigba si dzi wotu xɔwo ɖo la. Esi sukuƒe ƒe akpeɖeka alafa asieke blatɔvɔ atɔ̃ yina enu wu ge la, ŋuɖoɖo tso sukudzikpɔƒea le Lome va be wolɔ̃ ɖe biabia dzi. Eya ta wole nufiala ɖege ɖo ɖa hena sukua ʋuʋu le Kele alo Oktoba le ƒe akpeɖeka alafa asieke blatɔvɔ atɔ̃lia ƒe suku gɔmedzeyi. Be woatsɔ ɖo kpe esia dzi la, wotsɔ nufiala ƒe dɔwɔnu gbãtɔwo, kaye, kre, fliteti kple bubuawo ɖo ɖa le mɔkekea me eye woɖe nufiala Yosef Agudze si nye Tivie ƒe vi nɔ nufiam le agu akplolo la be wòava ʋu sukua. Gake dzɔgbevɔ̃e tɔe kple nukutɔe le esi me suku gɔmedzeyia gogo abe kɔsiɖa eve ene la, agbalẽ gatso sukuwo dzikpɔƒea le Lome va be nyɔgbo agbetikɔ sukua ʋuʋu magate ŋu adze edzi o elabena dziɖuɖua meɖe mɔ le eŋu o. Nya sia sese gba dzi na dukɔ bliboa eye woɖo dɔmedzoe ŋutɔŋutɔ. Eya ta fiaŋgɔnɔla Regent le ɣe ma ɣi me aƒetɔ Varenfried Ahadzi
si nɔ dɔ wɔm ɖe toa tɔgblẽ le kele gbãtɔ si ti eye ɖeɖi te eŋu la kple hamemegã Manase Agboyi si nɔ hamea teƒe la yi kpalime ɖaɖe nya na kɔmanda si nɔ kloto nuto me dzi ɖum. Miase gɔme be kloto nuto me tsatɔ nye agu nuto me, kloto nuto me yeyea kple danyi nuto me ƒe ƒuƒoƒo. Kɔmanda xɔ nya na wo eye wòɖoe be yeaʋu fiaha suku si anɔ kloto nutoa me ƒe dzikpɔkpɔ te la na dua. Ŋugbedodo sia va eme enumake to esia me be woɖe ɖekakpui zazɛ aɖe si ƒe ŋkɔe nye David Dɔbu eye wònye agukebo toevi la wòva ʋu sukunu tso ƒe 1991 ƒe suku gɔmedzedze ma ke. Dzidzɔ gã aɖe ɖɔli dukɔa ƒe vevesese la. Aƒetɔ Dɔbu ƒe bibi kple vevidodo wɔe be sukua like eye wòtsi ɖe edzi kabakaba. Ale dukɔa ɖoe be yeagbugbɔ sukua atu wòalolo. Ke esi wònye be teƒe gbãtɔ sia hamea wonɛ eye wòtia ɖe mission nyigba si le eƒe tame ta, woyi ɖadzi teƒe bubu le asikɔe le akplolomɔ to. Xemedzo ƒomea lɔ̃faa ɖe asi le anyigba gã aɖe ŋu na sukuƒe yeyea tsotso. Le ƒe 1992 me, Nyɔgbo Agbetsikɔ dukɔa me anyikpewo ƒo dzowo lɔ yi teƒe yeyea tu sukuxɔ gã ɖeka si wogba kple zingi. Xɔŋgɔe 3 le eme eye varanda gã 2 le eƒe axadzi le ɣedzeƒe kple ɣetoɖoƒe gome. Dukɔa ŋutɔ gakpa zikpuiwo de eme. Dɔawu nu le ƒe 1999 me. Ale tso ƒe 1999 va se ɖe 97 ƒe suku gɔme dzegbe la, sukua ʋu le gatinuge me hedzo yi asikɔe. Eƒe kekeɖenu wɔe be wova tu zingi xɔ bubu kple begbadɔwo kpe ɖe ŋu xɔ gbãtɔ la ŋu emegbe. Sukua ƒe sukuvi dzilawo ƒe kɔmiti menɔla gbãtɔwoe nye Victor Ahadzi, Adolphe Honutɔ, Emmanuel Dɔwosonu Akɔli kple aƒenɔ Lucia Amedzenu. Eva hiã be woaʋu dziɖuɖu suku bɔdzokpo na sukua. Esi xɔ menɔ anyi ne haɖe o ta, aƒetɔ Enos Xemedzo tsɔ eƒe aƒe na woɖoe ɖe eme. Ke le ƒe 1994 me la, Nyɔgbo Agbetsikɔvi siwo le duta eye woɖo dua ƒe dodoɖeŋgɔ ha bɔbɔ si wotso yɔ le français nu be APANA, mise gɔme be Amical pour la promotion d'Agu Nyɔgbo Agbetsikɔ la dzɔga ƒle simiti ɖo ɖe aƒea. Dukɔa lɔke, dutatsolawo va kpe ɖe wo ŋu, wome blɔkiwo eye wotu xɔ si me xɔŋgɔe 2 le. Ɖeka na nusrɔ̃ƒe, 2lia na nudzraɖoƒe eye varanda le ŋgɔ la na abɔdzokpoa le fiaha suku kpoa dzi le akplolo mɔa to. Ale wɔ abɔdzokpoa va ʋu yi sukuƒea me. Ɖekakpui kple ɖetugbiwo tso Canada va wɔ asidɔ tsɔ kpe ɖe dua ŋu le xɔa tutu me le ƒe 1985 ƒe mɔkeke me le Siam Lɔm kple Dasiami me. Le woƒe vava me, woƒe habɔbɔa si woyɔna be le français gbe me, le français gbe
nouvelle CCI. Alors, Misemebe Carrefour Canadien International. La di gâteau habobo bubu si oyona le français gbemebe Oxfam Canada gbo tona pekpedeun doda gasia ezu pekpedeun na dukwa be oteun ple nu si ohiala na kwa di ple enu eye okpo yevu via odi han dongola Canada viawo pe ratoto bubuo va wo pekpedeun dosi atogbe le nyanyu ha me suku ape kho yeye o tutu me abe alesi miele eklegele ngogbe ene fiaka suku anotitim de eji eye ova noe be wa ma classe a ome ale classe a o vado ade le nufiala ade pe kpokplote sukua ha vadzo le nutome suku pe flime rezu fiaha suku blibo ke eva mebe deviawo vale gbosom de edito pe yife eye ova wu nufiala ade pe lele eyata dukwa tu begbadowo kpede xɔ siwo li ta la ŋu eye woto sukua dzikpɔla dzi yi ɖabia nutome suku dzikpɔla alo inspecteur le kpali me be wòaɖo nufiala yeyewo ɖa ale ɖeviwo va sɔgbɔ le klase gbãtɔ fũu nu sia dɔ nyanyui hame kple fiawo ɖa be woabia protestante sukuwo dzikpɔla le lome si nye wo vi aƒetɔ Joseph Atukwadzo be wòava aʋu nyanyui hame suku atsɔ do alɔ fiaha sukua. Sukuwo dzikpɔla lɔ ɖe biabia dzi eye wòɖe nufiala kɔsi dzigbɔɖi nyiɖiku si nye kebo dogbadzi vi ɖo ɖa. Wova ʋu sukua le ƒe 1970 ƒe anyɔnyɔ alo septembre 8 gbe ale nyanyue hame français suku si womete ŋu ʋu le ƒe 1970 me o la ʋuʋu va eme azɔ le ƒe 21 megbe le teƒe xoxoa eye le xɔ gbãtɔ siwo tu la ƒe lolotɔ me suetɔ ya va mu do ŋgɔ yo miase ɖe teƒe ya na mi nɔvi vevie nyaselawo eye miayi ɖe edzi nye enyahlela Charles Vie Simple International plus 228